Mw'abantu mwe hari igihe umuntu agira emotions akibuka yuko yakoze amakosa byararangije kurenga. Jihad ngo muri kumubona uburyo bamwambika ipingu, nta guseka komana. Gusa nta sheni idacika, twizere yuko Imana izagira icyo ikora. Nkuko muri kumubona, muri kubona ni Jihad, mwari muzi. Abakunzi ba Jihad mukomere kandi ndabihanganisha, ariko buriya ubutabera buzareba nk'uko aregwa ibyaha 9 byose, ariko 3 bikaba byarageze mu bushinjacyaha. Urumva yuko no gusenga, ariko iyaba iyi si ntabwo isakaye, uri umuntu ukomeye, uri uworoheje, uri umeze ute, iyo waguye mu cyaha ntabwo uvuga ngo bakurekure ngo urakomeye cyangwa ngo bimeze gute. Oya, gusa twizere yuko Imana basi hari ikiri bwaze kumukorera kugira ngo imworohereze, kuko ibi bintu biragoye. Ni ibintu bigoye cyane, ni ibintu tutabona uko twasobanura. Ariko bakunzi ba Jihad mwihangane nyine, ariko bamwe bari bategereje kureba Jihad kuko niba yaraharasinze abantu bagiye batandukanye. Harassment ni mbi cyane, kwibanda ku muntu ukamuvugaho ibiri byo cyangwa ibitari byo, buriya harassment ni mbi. Ariko niba uri mu isi, icishe bugufi, wikwiremereza, wikwigira umuntu urenze, wikwigira umuntu wumva ukomeye. Turi mu isi, one day cyangwa anytime ushobora kwisanga ahantu habi, ushobora kwisanga ahantu hatameze neza. Uyu rero Jihad twari tuzi ko akurikiyeho video ya Yamani nk'uko yayisakaje n'uyu Pazzoman Ishimwe Patrick bazwi nka Pazzoman. Rero na Key John murabizi abantu bose ngo na Nesta, hamaze gufatwa abantu 5 bakurikiranwe ibi byaha byo gusakaza amavideo. Ariko Jihad we n'umwihariko ibyaha 9 bitatu bikaba ari byo byagerejwe ubushinjacyaha nk'uko Dr Murangira Bitseri yabitangaje niba ntibeshye. Urumva yuko Jihad rero umushu w'abandi, wari umushu w'abandi, nta sheni idacika. Ariko buriya n'uburi mu isi menya kwitwara neza, umenye yuko ikintu wakora kigize icyaha, umenye kucyitwararikaho neza, umenye kumenya yuko guharasinga abantu bitari byiza, umenye uko wakwitwara. Ariko iyo wiremereje ukigira nyine umuntu, birakugaruka. Mw'abantu mwe mujye mwitonda, abantu muri iyi si mujye mwitonda, ariko unasenge. Niba uwo mu mutima wawe udafite Imana muri wowe, nta Mana ufitemo, nta gucisha bugufi, nta kwicisha bugufi iyo ufite, bigeraho bikakugaruka. Ariko Imana mu buzima, Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Waba umeze neza utameze neza, jya wiragiza Imana anytime. Imana igutabarira hahandi wari ugiye gusubira cyangwa gusuzugurirwa. Gusenga nibyo bya mbere. Gusenga ni rwo rufunguzo rw'ubuzima tuba turimo hano mu isi. Gusenga nibwo umuntu bufite aha mu isi. Gusenga ni byiza kandi bifasha umuntu kugira ngo bive mu kibazo. Imana ikagusanga ikaguhumuriza, Imana mukaba muri kumwe igihe cyose. Rero iyo cyo kintu nabashishikariza kugira ngo muye mwiyegereza Imana. Imana ni byose, Imana igira neza, Imana ifasha umuntu kugira ngo ave mu bibazo. Utameze neza Imana ikagusanga ikaguhumuriza. Wagize ibibazo byose Imana muba muri kumwe kandi biba bimeze neza cyane. Ngaye nguko rero reka nifurize abakunzi banyose munkurikiye, kandi na Jihad abafana biwe turabizi neza yuko ubutabera buzakora akazi kabyo, ariko nta sheni idacika, niko njya numva bavuga. Ngaye nguko rero amahoro umugisha bane na mwese, kandi mujye mwitwararika, mwirinde gukora icyaha. Biriya bintu nibi bishobora kwisanga ahantu hatari heza. Kwirinda ni byiza, kwirinda ni byiza mw'abantu mwe. Bye bye, ndabakunda.